General Secretary jangka National Hanyu Trip People, kabalapan kala menta syaka National Hanyu Trip People Federation. Ulai tu, banadu balaseng yaka House Nam Arjar Arpo, ka isu kebakrautam bakaseng kalami syakmat kade halor ke isu Martin. Ya kane General Secretary ulai tu, abapan bena halor ke jimpen kala yaka NHP, syaka NHPF, nangta yaka lama badi ulogo jangka seng hasilong perskulap hakaseng sajang. Katba nakaliang uba Andreas Nungkenri, ulai tu bakaseng kalami syakmat hakibabun ki isu kebakta ya ke imlang kasalang badi akun nakamata kabahakamiat jongkari berkejait benreu. Kine alam bakmat jongkaseng kilai tu ru bahakajinya lang pajba kabalalong hakakat henru tarik lebar arjar arpuar. Kalayo banjit ya kinungkit kam batamai bakentup ya presiden lajit ya uba Andreas Nungkenri, vice president ba Andreas Lingdo, general secretary ba Kitbor ya penyau, organizing secretary ba Ban Bahalang Sakra, nolor kiwe kinungkit kam. General Secretary juga National Youth People Federation. Sakit ba ka National Youth People Federation. Kalau perlu general meeting, bat ka executive meeting, haka kandu tarik mulai arajar apa. Hal kejengnya dalam langjung acting president. Bat malasim ya ka kedan ta kumu presiden. Ba Andreas Nungkenri, General Secretary Kitbor Lam Yapnyo, Finance Marjid Walang, ki executive members, bat ki members cok keseng. Chairman bal pelong ya meeting atau kesini, kandu tarik mulai apa arajar apa di ba Carles Bon Nombri. Kalau sedang ya meeting, dak bapuli pencai seki member ya kerkom tray, bat ya ketong jeng keseng. Kalau dan ru kejing pembam semai, bat pediang subahai ki member bat mai, bawan pen ya senokti bat keseng. Hagati kesengi, lapan temai ru yakin nakit kam jang keseng. Halor kata haka kandu tarik bulai arajar arkuar. Kalau penskam bat pembam semai sendan, ya ba Andreas Nungkenri kumu presiden bat mai jang keseng. Ka executive committee hakati kesengi. Kalau rairu banwanra katu kan negi jing penkela ya hakaseng hakabaya dei bat kejingim negi jing sandur ne penwandur ya kaseng kita jing penkela bat kijing pentemai jing pensandur ya kaseng kalong ba nadu menta kaseng kebangi ngitep ka NHP lani ka National Youth People kanam desu ka NHP menta ni latep ya ka NHP kum ka NHPF kabayang halor National Youth People Federation. Bat lapan kelaru ya kalama bat logo jong keseng. Kong kedawi kalong lo jong kipai ba ki ong ini sutu na kadaw ayu mah bagani ka NHP kadi keseng lani kadi kono dari hoat mengingi ong kadi keseng malang. Kadi kat kum kajing kuat jong kipai ba bat ki ong ba dese ngi pat ngin sutu ba ki ong ba dese malang. Ngi di benbu no so way udak ngani kum no ban an no pengilo ki federation ni an no so way ke haka meeting belarai ketika diberi belarai arjar kuat. Berpedep lu segi pajba kini kerjaan kejongi baju kerjaan kapor bagi train mentah kam pajba kijo ini bah ini bensutuk nak National Youth People ini bensutuk yang kadi keseng dende keseng halang ne kano bengin sutu rai hadin juga dapat pengenaan no so kalau National Youth People Federation kemat sutu ya federation mah keseng ni ketong juga seng kejongi hi na rumusua mengimi cikaman kawe hi kepaning kong kebami uni UN nak madu nomor ketong hi kalong bengi nyempe igari bakacai bedri om tengah ni po galaya lani tak ni selo lengi syaki we pat kibar cuma jela ki bekentum apa juga dia nadu ka ILP si lambat student ki berpolis ti cabah juga si kejongi kepeningkong kebangingi lah ni rap ya ka igi kena itu polis ba lagi dan akan ada macam lada ki pentip sini mah lada ki pentip sini lada ki phone ini kila kan ni rap iki de nang ta syuk pan kebangingi lah meniki nang ni sekman long ban pen ko ngo ya serkar long ban pen bahan lo ipu usan long mengini pe nam ta ka inner line parliament takari pakacai pendiri ko jongi ke judawan kapor mat ki wi sang halang repair
kajing mut jungi kalong ba imped ya kajing duna kepada napo kasels hore da kabang ibu nasional kamut ba kumba phipikli ba akan nokor kamila penyerap kita diberi bahasa siapa hadu mentangi dan ke Facebook page jang kaseng jungi te ngimpat tet lan ngimpat ya kenduk hadu mentaru kumki kita gijing baki ya kenduk namar baki empat don kiba inquire ni lan kiba panjeram ani hande jenda don kiba panjeram kat kebala ni kat kebala lan kat kabor bangingi dan kum kaseng kinyale kat bala antri nam da jungi sakabar kolong ba kajing tumu jungi nadu wisdang ya kan kaseng kalong ba ban ya pet ya to pudu sam undai ya kebamanta to intip ala depsan ya to yamoi ayu ndala depsan ya makna ya ni kitang dan kipuat pada minta kipakin pat ya penbe kibadi sya kitan bas kasels te kajing keli kalong ba undai tangi tang ya kaseng jungi ani kajing keli kadai yang bar khoi ya pi yang ya kiwi kiseng dan ni bar khoi ki kasi kibada nak ni po apo me kali ajui ba ngin le ayu kini ki kasi kibala sain lan ni kibala penhap no lan ni bala penwandur na po asam kini kidon kata kajing angnut haduk manta te man kasi na kali yang jungi ni perkan ke kebangila pane te ngatrai ndang le perkan ke se state government ya ke kebakila de decide lan ni ki ya ke kebakila de le ngatrai kinang dan ni kata kajing so but kin consider kan ban yarap kini ki breu ba lahap lani ini jaga ki lahap apa asam bat ki bompat ahap apa asam bat ki bompat dan decide tu ada mentar kani ka seng ni sedang hau hajar au 31st October kibun ki issue ki bangi nation enjoy luksana to wala da kataru lese haman ki kam ki bangi le ni mla ban yo ya kataka an khet itu so bathan kakam ka ba ka issue ka bangi shem ningkong ka ki issue ba jadi pada pematan biomedical waste ba yakini covid waste ki abrat kumar bet sia thang mit ka desel ti hadin ka tu ni la pha ka siti apo urban ro adu mentang yang padio ka response ndre ni la follow up yang itu ki issue ni la li yang sisi tendang la li yang sisi kan ki issue kala penki kala ka sil thia sai ni wiki seng ndadat nang tu badi kawan sakan kaseng kawan sakan ki seng samlan pok mulai ki lekhang kerdap sendan lengba ka jiarap jungi para kasih para dokter senam ki lekhang kerdap sendan ya ka martan nama kajing sma kajing tu kepala sekolah kata kali ki isu ke ba lesi ke ba he ke bangi sim hadu kanta bat ki isu berit lesi jadi ki ba la mi apu media ki ba la ye la bu ni ba la ye